Danas ćemo razgovarati o problemu koji pogađa mnoge Hrvate, a posebno one mlade obitelji. Naime, sve je teže doći do unajmljenog stana, a kamoli kupiti svoj vlastiti stan. Moj gost je danas Marko Juras, agent iz Kanade, s kojima ćemo istražiti koje modele bi Hrvatska mogla primijeniti, hoće li cijene nekretnine pasti i kako porez na nekretnine utječe na samo tržište. Također dotaknut ćemo se i problema najma stanova, stanovi koji se koriste kao apartmani, te kako poteknuti vlasnike praznih stanova da ih izdaju. Poslušajte naš razgovor i podijelite svoja mišljenja u komentarima. I još nešto, moja preporuka vam je, ako želite saznati kako je to tržište nekretnina u Kanadi, zapratite Markov kanal. A sada krenimo dalje. Da, Aljoša, možda ću ja početi sa mojim prvim mišljenjem. Recimo, tebe neko nazove i kupi luksuzni stan iz Pule. I to je, recimo, ne znam, Njemac, Francuz, Rus, nema sada veze. Kako ti misliš da je pošteno da ta osoba može kupiti taj stan u Puli, ostaviti prazan, ne plaća nikakve poreze, ne znam, možda plaća neku pričuvu i nešto komunalno, nešto simbolično, ali ne plaća neki ozbiljan porez. I ta osoba u taj stan dobiva i struju, i vodu, i kanalizaciju. I vjerojatno u Puli se nešto na rivi proširi, popravi, investira se u parkove. Kako ti misliš da je to fair da ta osoba ništa ne plaća? To je jedan poen koji meni ne ide u glavu baš. Pa da, u principu se slažem s tobom. Ja bi možda to razdvojio. Znaš, pomiješali smo sve zajedno, naravno u onom videu ni u jednoj rečenici ne možeš to sve staviti, ne, ali ja bi to odvojio porez na rezidente i porez na nerezidente, ne. Znači to su po meni dvije obične stvari, ali ono što se javljalo do sada je da ako se uvede porez na nekretnine, da će mladima biti lakše, da će se mladima omogućiti u principu da dođu do svoje prve nekretnine. I to je moje razmišljanje da to neće, ne. Što se tiče tog poreza, gledaj, ja mislim da, nije pošteno kad gledamo sa naše strane, ali gledaj, mi smo sve svoje prodali. Znači, mi smo jednostavno, ja mislim, moje razmišljanje, marioneta Europe i da nešto mi promijenimo po tom pitanju će biti jako teško da, ne znam, strancu naplatiš jedan porez, a našima da bude drugi porez. A s druge strane, ajmo pogledati što je osnovno za život. Znači, što je osnova da neka mlada obitelj ima neki svoj prvi stan. To su nekakve nekretnine do 150.000 što oni mogu, ajmo reći, priuštiti si kupiti, ali mislim da i to će biti više teško. A stranci više uopće ne kupuju to, nego kupuju nešto što je skuplje. Tako da opet tu su drugačija vrsta nekretnina. Ali ajmo reći ovako, mi imamo puno stvari koje su zakonom određene i koje ne ubiremo novac. Znači, ja sam ti davno bio napravio jednu statistiku za neplaćanje boravišne takse i odvoz smeća. I to sam ti radio za jednu općinu tu u Istri, gdje je bilo oko 3.500 ilegalnih kuća, nazovemo ih, vikendica, koje su većinom su u vlasništvu stranaca. I ja sam tada računao za 33 godine. Znači, nemamo mehanizam za naplatiti običnu boravišnu taksu. Obična boravišna taksa ti je, ne znam, euro ili tada bila marka ili šta god. Ali sad kad ti ga gledaš, ja sam napravio primjer samo za 30 dana muž i žena, znači bez djece, bez rodbine, bez dana, puta 33 godine, puta 30 eura, znači 60 eura po obitelji bi to bilo. Nisam uzeo 3.500, nego sam uzeo 3.000, jer vjerojatno onih 500 možda nisu stambene vikendice. Uglavnom da skratim, ti za 33 godine dobiješ neku cifru od 6 milijuna eura. To ti je samo boravišna taksa. Onda imaš odvoz smeća. Znači, samo odvoz smeća ti, ja mislim, još toliko. Znači, u 33 godine je jedna općina, država, kogod, izgubili smo, računaj, 12 milijuna eura, 10, ajmo zaokružiti na 10. Znači, mi imamo mehanizme, a mi to ne sprovodimo. Znači, onda drugi imaš problem, opet imaš taj stranac koji kupi tu nekretninu.
Ali pazi, on je renta na crno. Ti imaš udruge tu na Fejsu, konkretno nekih Njemaca, gdje su se oni učlanili i gdje oni imaju jednostavno, oni rentaju svoje nekretnine, svoje vile, rentaju sve na crno. Znači, tu je problem, evo. Ajmo prvo riješiti, znaš, te stvari, pa onda možemo doći i do ovih. Ali ja sumnjam da ćemo mi moći sa tim porezima, mislim, super bi bilo da, ali ja ne znam da li to negdje u Europi, ja mislim da ne znam da li to zakonski možeš da strancu naplatiš jednu taksu, a nama drugu to prepuštam onima koji znaju. Ne? Da, što se mene tiče, ja mislim da bi, kako prvo kad govorimo o tim porezima na nekretnine, ja više guram porez na prazne nekretnine. A što se mene tiče, je li stranac, je li Hrvat, ako imaš praznu nekretninu da stoji u sustavu kada ljudi nemaju gdje živjeti ili ne mogu priuštiti, i to mi nije baš fair. Ovo što si ti rekao, taj porez, recimo ako govorimo o porezu na prazne nekretnine, ako izoliramo na to, je li bi to pomoglo mladima ljudima ući u te stanove od 150.000 eura? Da, ne bi sada cijene propale da može mlada familija kupiti. S time se slažem, ali ja mislim da ima tu mali lanac, možda ako ti staviš neki porez na prazne nekretnine, recimo taj primjer što si ti dao od tih Njemaca šta preko Facebooka rentaju ilegalno, oni ne bi mogli dokazati da nije prazno, ali rade ilegalno, da dobivaju prihod koji prijave. Možda jedan taj Njemac proda stan za 500.000 eura, stavi malo inventara na tržište, možda se taj stan spusti sa 500 na 450 i onda napravi neki lanac da stan koji je 175 padne na 150. Možda, a možda i ne. Možda jedino stabilizira cijene. A mene isto druga stvar smeta, recimo većinom u Zagrebu kada gledam, izašao je sada članak da je najam stanova otišao gore 22.38%, a stanovi stoje prazni. Sad ja ne gledam to više su li stranci vlasnici ili naši, ja više gledam zašto stanovi uopće stoje prazni u sustavu. Nemam ja problem. Ja sam isto biznes osoba, ja problem se neko pojavi u Puli i kupi 10 stanova. To meni nije problem. Meni je problem što to stoji prazno. A ljudi nemaju di priuštiti živjeti. To bi ja da se malo sredi. Gledao sam onaj video što si ti rekao od onoga čovjeka Vidaković. Vidakovića, da. Vidakovića. I on isto te neke imao argumente kako bi to mi regulirali, ljudi stave nekretnine u firmu, simo tamo, a recimo primjer ovdje u Kanadi, svaka nekretnina ima svoj broj koji identifira tu zemlju ili zemlja stan, svaki ima broj. Jednostavno se naplati porez na taj broj, nema veze ili osoba, fizička je vlasnik, firma, fund neki, svaku godinu dana se šalje porez. Dobro, to je porez na sve nekretnine, a za ove recimo prazne nekretnine, jednostavno dobiješ formular i trebaš ići online i ispuniti. Onda imaš, ako živiš, nema toga poreza na prazne nekretnine. Ako kažeš, iznajmio sam više od 6 mjeseci na dugoročnom podstanaru, nema poreza. I onda to oni malo čačkaju i gledaju da ljudi ne bi lagali. Tako ne znam, to ti što govoriš sa smećom i tim porezima, šta... To ne znam, ne sviđa mi se baš ti argumenti, ali ide na jebiga, država nije sređena, ne možemo ništa napraviti. Što je validan argument, a u realnosti samo teoretski mi se baš ne sviđa. Tako da ja mislim porez na prazne nekretnine i možda bi spriječilo da kupi koji stranac, recimo u Dalmaciji, u Istri, u Zagrebu, ako tumači, ok, ovo ću kupiti, sad ako držim prazno, trebam platiti 1% na vrijednosti. Dobro, sada mi u Hrvatskoj nemamo ni vlada, ja ne vjerujem da ima neki sistem da procijeni vrijednost stana ili vile u Istri. Tu uopće postoji... Nema, to ti je najveći problem. Ti dokle nemaš pravi sustav vrijednosti i bazu podataka, ne možeš to uvesti unutra. Znači, ti to nećeš moći uvesti, znaš. Da, a što onda misliš početi sa simboličnim porezom na prazne nekretnine, recimo
1000 eura. Da barem to izgleda kao da je malo pošteno našim ljudima, ono. A je li to je realno? Ne možemo mi procijeniti vilu nekuda u Istri, ali vrijedi 300, 500, ako će biti, recimo, u dosta zemalja je taj porez na prazne nekretnine 0,5%, 1%, nekuda čak i 2%, ali ono, ako nemamo sustav za reći ili vila vrijedi 300 ili 500, reći simbolično, ako držiš prazno i ne možeš dati papire da imaš nekoga prihoda od te vile, to ćemo tumačiti ko prazno i nemaš prebivalište tamo, 1000 eura godišnje za to. Gledaj, ako će to potaknuti da mladi budu unutra, onda sve super, samo što negdje znam da sam negdje čitao da su u Europi potaknuli ti koji su imali te prazne nekretnine kroz nekakve poreze i tako da, opet to vlada treba potaknuti da bi oni bili unutra, ne. Ali pitanje koliko, ne znam, ja kad gledam sad moje klijente, oni koliko njih interesira, ne znam, možda ti imaš više klijenata koji imaju prazne stanove, ali na primjer tu u Istri rijetko ko od njih ima prazan stan, znaš, tako da možda Zagreb je jedno, a ovdje tu dole uz more se dosta koristi. Ja. A kada kupe tvoji klijenti koji su stranci ili žive vani, jel oni iznajme te stanove većinom ili ostave prazne ili... Pa ne, oni koriste. Oni to koriste i zato ti kažem, oni i rentaju isto i na crno i tako dalje. Jer svi oni koji kupe, oni dođu tu po ljeti i onda im bude prazno. Ali opet, znaš, ako neko sad tu kupi si apartman, šta god on želi dolaziti, on neće dati nekome u rentu, ne. A da, mislim, taj argument sam gledao što si napravio, ono, ako dobiješ podstanara i sada toga podstanara, taj podstanar ne plaća, šta onda, ne znam da se slažem s tim argumentom, jer to je problem svugdje oko svijeta, to ti imaju u Americi, u Kanadi, uđe ti podstanar, ne plaća, ipak vjerujem, ne znam koliko u Hrvatskoj, ipak ostatak svijeta je to dosta mali broj situacija da ti uđe podstanari, ali ovdje recimo isto u Kanadi uđe ti podstanar, ne plaća to dok ti ga izbaciš, zakonski uzme 12 mjeseci procesa, izgubiš go dan. Tako, možda se ljudi... Tu ti je puno više. Tu ti je puno više za izbaciti ih van, ti je, gledaj, to nije godinu dana, ne stigneš niti na sud. I ne možeš ih izbaciti vani. Znači, jedini način da ih izbaciš van ti je da preko noći promijeniš bravu i da zoveš policiju da staviš zaštitare unutra, ne. Onda imaš osobe koje to jednostavno ne žele i to ti to. Ali ima dosta toga, ne. Ali opet ti s druge strane iskati šta ti radi, ono što je kod vas zabranjeno, long term i short term renting i to kod nas standardno. Evo, na primjer, to bi trebala država regulirati, da ne možeš biti u istom sustavu jedno i drugo, ne. Ovo misliš da ljudi rentaju dugoročno 6 mjeseci, da, a to je meni katastrofa, to je. To je po meni prva stvar, jer mi imamo opet zakon, točno se zna šta je stan, šta je apartman, ne. Znači, po tom zakonu onda to ne biš mogao nekoga izbaciti van. Znači, u Njemačkoj ne možeš nekoga izbaciti van ako redovno plaća i moraš imati valjani razlog zašto želiš njemu prekinuti najam. Znači, imao sam jednog klijenta koji je rekao da mamu bi svog htio staviti u taj apartman i to je morao pismenim putem i tako obrazložiti kako treba da bi izašao van nakon 6 mjeseci i dok si ne nađe drugi smještaj i tako dalje. A ovdje ti najveći problem ti je, gledaj, ajmo sad biti realni, mislim, teško da će naši mladi imati uopće više, po meni, da će si moći priuštiti stan. Znači, možda prije da, ali sad više ne. Tako da osnovna stvar što bi bilo onda riješiti problem najma, ne? Onda taj najam, znači da je reguliran i da se riješi. Pa da, ne, slažem se, ali ne znam, čitam dosta komentara kada ja na internetu blogam za porez na prazne nekretnine, ljudi kažu da je problem šta plaće nisu dovoljne, da zato mladi odlaze, ali ne slažem se ja s time 100%, ali ipak ako tebi da neko plaću, ne znam,
2.500 eura, a najam stana je 1.200, onda opet matematika ne funkcionira. Ja mislim da treba regulirati taj najam, da mladima, ako se dignu plaće, da opet ne ide pola plaće na najam stana. To opet nije... To da. A gledaj, ono bilo ti je sad u zadnje vrijeme, ne znam da li će sada vlada odraditi, ali mi nemamo stambene politike, znači stambene politike uopće ne postoji. Znači gdje će ti država izgraditi ili stanove ili neka mala naselja, da imaju nekakvu strategiju. Mi uopće, ono što je rekao bio zadnji put ministar kad smo bili gore na forumu, da oni uopće nemaju pojma, nemaju podatak koliko broj stanova njima treba. Da. To je ono, znaš, evo, ne znam, tamo sam bio stavio jedan primjer, općina Bale, to ti je tu jedno malo mjesto koje već, ja mislim, preko 15 godina, evo, oni su jedan pionir u tome gdje mogu jedno i drugo, znaš, gdje na primjer, stranac koji kupi zemljište, već je postignuta cijena nekih 300 eura, 250-300 eura po kvadratu, a opet mladim obiteljima daju da mogu za 1 kunu kupiti zemljište, imaju beneficije od školstva do vrtića, sve im je besplatno uglavnom. Mi prije 15 godina nisu imali niti prirez na tvrtku ako imaš tamo prijavljeno. I tako da može se, a stvarno ako se hoće. Ne? Oni sad imaju veliki projekat, uzeti jedno veliko zemljište i na tom velikom zemljištu mislim i dalje povlačiti mlade. Tako da može se, samo što... Da, ali bilo je nešto, ne znam, gledao sam na YouTube-u u nekoj općini u Zadru, isti taj neki sistem koji 1 kuna, onda je ispalo da neka čer od nekoga HDZ-ovca kupila za 1 kunu, izgradila vilu i stavila u najam. To smo ti sad, to je druga tema. Nažalost, ovo što se tiče stambene politike, mislim, moja jednako teoretska ideja je, recimo, staviš taj simbolični porez na prazne nekretnine, 1000 eura, to bi trebalo ići u neki fond i onda vlada može izgraditi 1-2 zgrade za neki najam ispod tržišne cijene. Ako recimo u Puli stan za iznajmiti 700 eura mjesečno, vlada izgradi zgradu i ako se mladi kvalificiraju, rade u Puli, njima iznajme za 400, a to dođe iz fonda za prazne nekretnine. To je neke moje teoretske ideje sa... Pa da, ali gledaj, opet super je to da to funkcionira, bilo super, ali mi znamo da taj novac od poreza na nekretnine neće ga dobiti mladi i to će ići totalno u nekom drugom smjeru. Znači ako kažemo da imamo 500 općina i tako da gdje ide taj novac ti bude na kraju jasno. Ali opet sa Vidakovićem se slažem da time u principu da, možeš oporezivati, ali ono što donosi nešto, znači ono što donosi dohodak, onda to ima smisla. A za prazne nekretnine imaš jako puno problema, imaš ljudi imaš toliko nekretnina koje su naslijeđene, koje trebalo bi ih obnoviti, trebalo bi, ne znam da li u Španjolskoj su dobivaju sredstva, ne znam, do 40.000 eura da obnove svu tu starinu, samo da bi je dali u funkciji mladima. Ne. Ima modela, ali ja generalno mislim na te prazne nekretnine teško će... Tu se baš ne slažem sa njihovim mišljenjom. Ja mislim trebalo spustiti poreze na ono što doprinosi dobitak, gurati nešto što radi, nešto u sustavu ekonomiji, a mrtav kapital, ne znam kome to pomaže isto ovo kada ljudi naslijede. Nešto je jako interesantno, ovdje u Kanadi ti puno prodajem nekretnina gdje naslijede ljudi. Pošto imaju ti porezi, dobiješ 1 godinu kada naslijediš da ne trebaš platiti porez na prazne nekretnine, 2 godine krene i svake godine se plaća osnovni porez što je isto oko 1%. Nema ti tu puno da zapne između djece koji naslijede i ako nisu na dobrome i ne pričaju, sve se odmah likvidira. Ljudi me odmah zovu, kaže baba je umrla, odmah stavljaj kuću na prodaju ili dolaze računi za porez. Onda ako brat i sestra ne pričaju, ako je neki problem u familiji, nikada nema problema do prodaje, ili svi odmah žele i to dosta drži
taj sustav nekretnina dosta čist, ali nema, niko ne želi držati mrtav kapital kad dolazi porez. Tako, ne znam, što se mene tiče bi trebalo smanjiti, u teoriji znam da ne bi funkcionirali VAT smanjiti, koliko je 25%, smanjiš ga, ne znam, na 22, 21, a digneš porez na prazne nekretnine, mislim, trebalo bi stimulirati ljude da rade nešto korisno i da plaćaju manje kada nešto zarađiva, ne da sjede na praznim nekretninama. Recimo, ja planiram više i više vremena živjeti u Hrvatskoj, ali ja mislim da sam ja katastrofa za hrvatski sustav, jer zarađujem u Kanadi, doćem u Hrvatsku, jako malo trošim, jer imam svoje stanove, trebalo bi stimulirati nekoga ko će doći, ne znam, u Puli otvoriti malu tvornicu, nešto ili IT firmu ili nešto što će zapošljavati ljude, nešto pozitivno sustav donijeti, jer ja ništa ne donosim iskreno, znači se ovo ljeto izdržavati u Zadru u stanu, buljiti sa ribe u mora, a to nije dobro za sustav, tako da znamo, imam malo drugačije mišljenje na to, na taj porez, da eto, to je. Pa gle, u principu ono što si sada rekao je ključ problema svega, znaš, džaba da oni donesu bilo kakav zakon za mlade da mogu stimulirati i prazne i neprazne nekretnine, a kad posla nema, znaš, i kad se to, ono što ti kažeš, kad mi u principu ležimo, u Istri ležimo na jednoj grani, znači to je turizam, znači ono što financiraju su, pazi, bazeni. Znači, ja nigdje nisam to vidio, da prođeš cijelu Toskanu, nisam vidio niti jedan bazen. Znači, poljoprivrede i tako dalje, ostale te stvari ne ide. To jednostavno ako guraš sve u jednu košaru. Tako da i ako imamo mi stanova, a šta ako nema posla? I sve se svodi opet sve se svodi na da smo kuhari, konobari i sluge drugima. To je, barem ja tako vidim, ne. Da, slažem se. A onda zadnje, u tvome mišljenju, recimo, ima mladi bračni par u Puli, medicinska sestra, učitelj, taka neka kombinacija. Šta se bi se realno moglo napraviti tu, tim ljudima pomoći da ostanu u Puli, a da ne idu vani, recimo? Šta bi moglo? Ako već ima posla, oni jedino što po meni napraviti stanove da grad napravi, grad i država, kao što su u Balama napravili, grad i država, to mogu preko noći napraviti. Znači preko noći mogu urbanizirati jednu zonu, tu zonu reći, gledaj, to će biti za mlade, tu ćemo izgraditi stanove i to po meni bi bilo, ja mislim, najbrže rješenje. Jer ovo sa svim novim porezima, automatski opet ti porezi će ići, ono što si rekao u fondovima, to bi bilo super da je to u fondu, ali to dok se skupi ti fondovi, to će proći. Ako mi trebamo jučer reagirati da bi mladi danas mogli imati nešto. A to se može preko noći, znamo da urbanizirati nešto, jedan dio od države, od koga i napraviti stanove, male kućice, 60-70 kvadrata, da ta obitelj može tamo živjeti. To je po meni najbrži i možda najefikasniji, a onda ovo kasnije, dok sve ove stvari mi ne porješavamo, otići će svi i vidiš nema radne snage jednostavno. Pa da, na šta mene brine, ne znam kako je u Puli, ali u Zagrebu ima strašno puno stranaca iz Nepala i Filipina i dobri su to ljudi, ali gubimo, doće trenutak gdje Hrvatska počne gubiti tu kulturu. I u Zadru, ja sam prošle zime ili ove zime bio u Zadru, imate jedan Submarine restoran, ima ih po Zagrebu i po Zadru, uđem, Filipinka kuha, u zimi po Zadru. To počne širiti, izgubit ćemo taj identitet, male zemlje, nije to velika zemlja da sada mogu ući 500 000 stranaca i sve ostane kulturno kako je, to će se početi mijenjati, tako da mislim na neki način treba raditi na tome. I slažem se, ta tvoja ideja, slažem se. Jedino mislim, možda bi trebalo pokrenuti neke fondove kroz porez na prazne nekretnine da se to financira. Ta tvoja ideja je meni super. I onda recimo daš mladim ljudima, ne znam, za 30, 40, 50% ispod tržišne cijene taj najam, ali otkuda će ti novci doći? To je...
za izgraditi te zgrade. Da, a gledaj, tu ima i, znam da, ne znam kako u Beču rade, imaju, mislim da tu su baš posebni investitori koji ulažu u takve stanove, ne, tako da, a može se, gledaj, ako se za koliko gluposti se dobije novac, može se dobiti za to, tako da, gledaj, rekao sam ti prije, imamo 500 općina, znaš, to je prevelika mašinerija koja troši jako puno novaca, a gledaj, ne znam, evo, sad imamo mi tu Puli, ide sanacija nekakvog lukobrana, ne znam koliko milijuna će potrošiti na to, evo, znači, to je za Bogu plakat, znači, jedan lukobran, ok, zašto te novce nisu preusmjerili nešto drugo? Znači, tu Muzil, tu je jedan bio najveći vojna baza gdje su bili ročnici, znači ogromno, ja ne znam, mislim da ima preko 5000 ležajeva. Znači, to ti je sad sve devastirano, znači, to je bilo sve u funkciji ja sam kad završio vojsku, negdje 2001. 2002. Znači, to je bilo sve u funkciji, znači, to je sad sve pokradeno, nema ničega, znači, to evo, sad imali smo potres, imali smo x situacija, gdje se to moglo iskoristiti za studente, znači imali smo kompletno cijelu infrastrukturu. Imaš sad ti jednog lika koji jedan čisti to već, ja mislim, godinama tamo uređuje, čisti njih, 20-ak skauta su nuda, ilegalno bi rekli, ali čiste sve te zgrade, a to je u funkciji bilo, imali su menzu, sve smo imali. Znači, pazi, kad smo to rasturili, znači, politički gledano, znači, to smo krivi svi mi. To je moglo biti u funkciji da govorim studenti, mlade obitelji, šta god. Ali eto, a takvih ima objekata koliko podoćiš. Da, to su tako da... Ok, hvala na raspravi danas. Ja sam još uvijek porezan nekretnine. Teško je mišljenja promijeniti, ali mislim treba biti realan. Ima tu toliko realnih problema, kako procijeniti ako će biti porez na nekretnine, recimo neki 0,5%, kao šta procijeniti, to je problem, ne možeš šta. Možeš, mi tu bazu nemamo, kužiš, to je najveći problem, što mi tu bazu nemamo i ne znaš koliko nešto vrijedi. I onda će oni to znaju vjerovatno zašto neće to uvesti unutra, zato što imaju problem kako to vrednovati, znači nema. Ti podaci u e-nekretninama što mi koristimo, ti moraš to znati čitati koliko šta vrijedi. Onda nemaš kod kuće, na primjer, uopće nemaš kvadraturu, nemaš stambenu površinu, nemaš kod kuća. Nemaš. Znači, ono što ti možeš preko e-nekretnine procijeniti jesu stanovi i zemljišta. Donekle. A zemljišta moraš znati šta je sa infrastrukturom, jer nije isto. Ali kod kuća ti nemaš površinu, ti nemaš stambenu površinu. Znači, ti moraš to, da ne postoji. A to je ogroman posao da bi oni to odradili. Tako da... Da, slažem se. Recimo u Americi i u Kanadi se otprilike zna za svaku kuću površina. Da, to je onda malo lakše procijeniti kada ideš na web stranicu i to može, pogotovo u Americi je to sve otvoreno. Može bilo koja osoba ići od susjeda ili u drugom gradu, bilo koju adresu pogledati, kvadraturu, to... Ajde ne zaboravim pitanje, znam da je bila Kanada uvela porez na 1% na prazne nekretnine, ali to nije bilo dovoljno, koliko se ja sjećam, i onda su uveli zabranu strancima, je tako? A da, to ti je malo išlo, ovdje ti ima oko 12 provincija, onda u mojoj provinciji su uveli porez na prazne nekretnine, 1%, onda je Kanada isto uvela porez preko cijele Kanade na prazne nekretnine, i onda su zabranili strance, ali to ti ovdje sve simbolično, jer ovdje su stranci kupovali manje od 1% nekretnina. Aha. Ali ovdje ti vlada ti ide na te simbolične stvari da ovi koji glasaju za njih, onda zabranjuju strance. Jasno. U provinciji gdje ja živim su zabranili kratkoročni najam sada. Jedino smiješ raditi kratkoročni najam ako ti je to prebivalište i recimo ideš na godišnji ili tako, ali u mojoj provinciji, to je 5 milijuna ljudi, više ne smiješ kupiti kuću i stan i raditi kratkoročni najam. I to ti oni guraju ispod fore homes are for living, kuće, stambene jedinice su za život, a ne za biznis. I ti onda ovdje ljudima ideš objasniti, ali ja sam u gradu gdje dolaze, svaki drugi dan su 3 kruzera, turistički grad, ali ovdje stanu prije nego što idu na Alasku.
I ne možeš ti ljudima objasniti, čuješ, ovo nije baš pametno da zabranimo kratkoročni najam, ali ipak ti ljudi dolaze, iznajme te stanove, ide u restorane, ali ovdje ti je već mentalitet ljudi ti je toliko su isfrustrirani da jednostavno jebeš svih kojih imaju stanove za najam, to bi trebalo ići u funkciju ljudima koji žive u gradu. I te sve mjere ne pomažu toliko, u tome jesi u pravu, nikada se nisu cijene najma spustile, jedino ja mislim da malo stabilizira koliko raste svake godine. Ovdje su recimo, baš sam gledao statistiku, u mome gradu su zabranili prošle godine kratkoročni najam, bilo je nekih 1200 dozvola. I te dozvole su se plaćala $2.500 godišnje. Ako si ti htio staviti stan u kratkoročni najam, trebaš uzeti dozvolu $2.500, još trebaš plaćati prihod. I neki su prodali stanove, neki stavili u najam, ali to je grad od recimo skoro 500.000 ljudi. Ti 1200 stanova nije tu pomaklo puno situaciju. I onda ljudi sada, ti isti koji su sva sreća da je to zabranjeno, jebeš te ljude koji profitiraju na Airbnb-u, sad se opet bune jer je najam opet skočio 2% od jedne godine druga. Oni su očekivali mi zabranimo kratkoročni najam, pašće cijene najma. Ali nisu. I tako ima puno tih simboličnih stvari. Ovdje svake godine vlada gleda da okrivi nekoga, ili su stranci krivi za naše probleme, ili su ljudi koji rade kratkoročni najam, ili su investitori. Onda ovdje cilj vlade je da okrenu jednu klasu ljudi prema drugima. I da onda kažu, ok, vama je život slab zato što ovi bogataši investiraju u nekretnine i simo tamo. I onda se tako vlada, a nikad ne žele sami uzeti neku inicijativu i reći, ok, izgradit ćemo zgrade za mlade ljude. Tako da ovdje se puno toga više uvodi svake godine. Onda smo možda dobili 15 stvari u zakonu koje pokušavaju srediti tu stambenu krizu i nije se puno situacija popravila, ali sviđa mi se, barem se nešto pokušava, je li rješava probleme? Ne baš, iskreno nije ovdje sjajna situacija uopće. Tako, samo je mentalitet ovdje totalno drugačiji. Kad blogiram u Hrvatskoj online, onda ljudi kažu, ja kažem, ne bi smio stan u Zagrebu biti prazan, ljudi kažu, jebi ga, to je neko sa svojim novcima kupio taj stan i ako oni žele držati prazno, oni bi to htjeli, a ovdje ti je većinom ljudi ima mentalitet, ako imamo stambenu krizu, ne bi sustav smio dozvoliti da stan stoji prazan, tu osobu trebao staviti porez na to da oni naprave nešto s tim stanom. Tako da je isti problem i u Kanadi i u Hrvatskoj, samo je mentalitet ljudi strašno drugačiji. Ali ne, iskreno, ima, rekao bi, 15 tih mjera. Prvo je bilo porez na strance od 20%. To su bili pokušali 5 godina i to je bilo smanjilo broj stranaca što kupuju od 2% na 1%. I onda su zabranili strance, ali možeš zamisliti ako 1% kupovali, onda staviš zabranu, nije to neki utjecaj. Ništa tako, a u Hrvatskoj, da, mentalitet, kad gledam vijesti u Hrvatskoj, ne znam, čujem nekada cifru da 36% kupaca u Hrvatskoj su stranci, ne znam je li to korektno ili ne. Ali to više gledam na vijestima, ljudi ne gledaju to negativno, to više gledaju pozitivno. Ali to vlada bila okrenula, vaša kvaliteta života u Kanadi je pala zbog stranaca, pa ćemo mi zabraniti strance i onda dobiju glasove, ali ljudi su preglupi da skuže, pa bilo je samo 1%, što smo mi napravili, 1% neće, opet 99% kupaca bilo Kanadezi, tako da, ako ću biti iskren, te neke stvari što ja sam za da se poguraju u Hrvatskoj, ne mogu reći da su napravili neki ogroman utjecaj. U Kanadi najveća stvar što se mene tiče bi bilo graditi više inventara, da ima više na tržištu i da još vlada uskoči i gradi te zgrade ko što si ti predložio, da je neka kombinacija da otvore tržište, da investitori mogu graditi za tržište, da se nekako dođe do novaca da se može izgraditi 1-2 zgrade u Puli i u drugim općinama, i ako ti možeš dokazati, radim kao medicinska sestra, da imaš neki popust da zadržimo ljude. Ovo mi se isto ne sviđa po Zagrebu,
Ja živim u Kanadi gdje su oko mene su Crnci, Kinezi, lijepo je biti u nekoj zemlji gdje ima puno kultura, ali Hrvatska je toliko mala zemlja da ako uvedemo 500 milijuna Nepalaca će se ta kultura, se bojim, bi se mogla izgubiti, što je za malu zemlju katastrofa. Da, to vjerovatno će se desiti. Da, što za sljedeće generacije i isto jezik, trebamo se brinuti u jeziku, gdje će hrvatski jezik biti za 100 godina. A ako su, ne znam koliko ti stranaca nauče hrvatski baš na neki nivo komunikacija. Pretežak je jezik. Neko od njih da nauči, ali ne. Ali evo sad onako kako smo pričali po tome, da, po meni možda i najbrže bi bilo ako imaju prazne nekretnine, nekako ih u principu, ajmo reći, nagraditi da iznajme. Mislim da bi to bio puno bolji efekt, jer ajmo reći, sad, ne znam, karikiram, neko je stoljećima naslijedio nešto i koje je njegov nono, djed, to je sve naslagao te nekretnine i dobila ta generacija. Sad bi bilo glupo to opet nekako kažnjavati, ali da ih nagradi, da im se smanji, ne znam, porez njima na plaću ili na nešto ako daju na dugoročni najam mladima. To, na primjer, to bi bilo puno jednostavnije nego kažnjavati neko ko ima možda praznu nekretninu. Nekako ih potaknuti. Slažem se, samo je to treba biti neko pametniji od mene da napravi neki sistem, da nagraditi ljude, zastaviti ako drže od babe stan u Zagrebu prazan i boje se staviti podstanare da ne bi plaćali, kako tu osobu, baš kako ti kažeš, na neki pozitivan način malo gurnuti da iznajme ili studentima ili nekome da se u sustavu koriste. Da, to bi bilo puno bolje po meni. Ako već ima neku praznu nekretninu, pa nagradi ga, ne znam, da mu se smanji od njegovog dohotka negdje nešto, znaš, a to možeš odmah, to ne treba ni graditi. Znači, to možeš automatski. Jer, znaš, ovo je onako, sad razmišljam, ovo je kazna, onda šta će on napraviti? Ako bude, možda će prodati. A mladi se opet neće moći kupiti, opet ništa nismo riješili. Znači možda će biti neki postotak, sigurno će možda neko dati, ajde da ne plaćam pa da mi je neko unutra, ali po meni, ajmo reći, politički bi dobili, možda bi politički dobili i za mlade i dobili za one investitori koji imaju novac. Znaš, neko ko bi od politika to uveo bi dobio 2 glasa, bi ja rekao. Ne? Slažem se, konkretna situacija, tako da. Ali neka uvedu, samo neku uvedu te boravišne takse, pazi, ako sam ti rekao, za 33 godine smo izgubili 10 milijuna eura, znači to je za jednu malu općinu, znači to su, ne znam, 2 škole, bolnica, šta god, znaš. Pa da, to je katastrofa. Mogli napraviti ali to je boravišna taksa, znaš, to svugdje u svijetu gdje ideš, to platiš. Znaš, evo, ja mislim da sa takvim dijelom bi se super napravilo. Ali ajde, kad budeš bio došao, kad dođeš do Istre, odveću te do Bala, ajde, do gradonačelnika, pa da vidiš gore. Baš me zanima, da. Ne znam, ćemo riješiti kakve probleme, ali nešto je dobro, barem sam vidio, ima dosta se govori o tome, o porezu nekretnina, sada je se li protiv ili za, barem je neke su diskusije počele, što je važno početi diskusije, da se razmišlja malo o tome. Vidjet ćemo. Ja sam skeptičan sam po tom pitanju, iskreno, kažem ti. Pa, znaš šta, ja ću ti biti iskren, ja imam nekretnine u Hrvatskoj, ako ću ja biti realan, ja ne mislim da će se to uvesti, šta meni dobro stoji, pošto ja svoje stanove ne iznajmljujem, tako da je to meni dobro osobno, ali nije za sustav, ali kad gledam mišljenja i politiku, da, iskreno, ja ne mislim da smo mi blizu neke promjene, nažalost, ali ova tvoja ideja mi se sviđa, ako općina promijeni taj prostorski plan, da neku zemlju, izgradi se zgrada i da se mladim familijama u najam. Ali gledaj, da, ne treba puno, pazi, stvarno ne treba puno, to mislim da će raditi sad općina Bale, ne znam da baš taj koncept, ali gledaj, znači državnog zemljišta, pazi, to je još jedna druga stvar, to nije državno zemljište, to je bilo, mi smo to zvali komunali.
to ti je bilo lokalno, znači lokalni grad, selo, što god, to je bilo njihovo zemljište. Govorimo o poljoprivrednom i o šumama i tako dalje. Jedan ti to država u principu uzela sebi, sad je država vlasnik toga, ne, ali to je, ajmo reći, najveća pljačka nekretnina u Hrvatskoj ti je to. Ali ajde, takvih nekretnina, takvog zemljišta ima oko Pule, koliko god hoćeš. Izaberi jedno koje je blizu infrastrukture, daj, ne znam, možeš dati investitorima koji nešto negdje grade, kaže, ajde tu izgradi 4-5 kućice, dobit ćeš olakšanje na to. Znači, ko što su sponzori za nekakav sportski klub, neka daju tu. Znači, odbijem to od... Da, ili makni 25% vata ili nešto, da. To se može preko noći odraditi, znaš, i onda ti napraviš jedno malo naselje koje, gdje će i mladima biti super. To su nešto u Nizozemskoj napravili, jer cura sa studenti koji, evo, nažalost, i oni studiraju tamo. Imaš drugi problem opet, kako će neko nešto ostati, ja mislim, srozali su nam se svi fakulteti. Znači, evo, pola djece koji su odavde, svi ti studiraju gore u Nizozemskoj. Sad je pitanje ko će se vratiti. Jedan kad slušaš kako su fakulteti gore, kakvi su tu kod nas, opet znaš, a oni su cijelo jedno naselje napravili, gdje su svi mladi iz cijelog svijeta tamo, ne, to je fora, to imaju u Kanadi. To je super za klince, to je super, znaš, to je, mogu misliti. Moja frendica je bila gore, rekla, ja bi se preselila, meni je to super, to je 200,000 kreativaca na jednom mjestu, znaš, i onda to generira jedno drugim, ne. Da, i takvi kreativci otiđu iz Hrvatske i ostanu ovi koji malo nisu kreativni, koji su u kafiću cijeli dan, tako da... To, njima je lakše upravljati, znaš. Da, dobro kažeš. Ok, Aljoša, čujemo se, baš mi je bilo super, nisi mi promijenio mišljenje, ali možemo još malo... A nije bila ni intencija promijeniti. Ok, čao, čujemo se. Marko, čujemo se, čao. Bog. Bog.